Эти курдук амал угарытылар жылур адаптивный спорт көрүңнерин спартакиадатыгар этен харбыдын курдук сүйтбеттен тақса команда мохунна. Бүгүн кие амма Алим стадионугар терәһин үрүлә агылыта болуга. Оннан тынчаттан тақсолоқтақ үсі юстата белемненилер. Амматтан Нюргана Романова кепсил. Сахабыт сирин bir kere ытык маны аммалуха үгү сылжыты көрсөөрү белемденер. Бүгүннерге Алим стадион ырыхыттарынан үңкүхүттеринен өрө күйрен олорор. Өрүлө харылыга тыгынчы кереңе кихикыттыынылыга музыкальный турору Саргыко Гольдерова сценарийынан сүрүн режиссер Татьяна Чаранская. В том, что профессионалов здесь хореографы только руководители работают, да, но на поле работает на театрализации это жители села Амги, и им надо отдать должное. Они такие большие молодцы, выдержали большие репетиции, да. Кыз амма өрүс уобараха сарданы сибекки дыргыл сыттақ жежен көміс бурдук бу барыта үйөрүләк арылы чағығыр көстүйіға. Жылур спартакиада сүрін символа қая, күстәк сананы әр қоғуын болуыны белетир. 500 чеке үнкүйхіт амма кере айылқатын арыян көрдіріқтері. Биги улахан мероприятияларга нар аммалуһун нәһилектерин баратын кытыннарабыт сүрбели кихиникиллереллер кинелер оны амма нәһилегиттен бетиттен эми төһө кихити бете барата амма нәһилегиттен бараттан келеллер. Именно биги аммабыт тугун көдөрө булакбыты хамы кен туттар бурдук бутун кен бо өрүс бүтүн амманы да жежеммити не көдөрөбүт хамы бо именно открытие көдөрөбүт. Дойдуудун билен турар кыз амманы алыстапты. Бут онда бу келбит элжиттер биги дойдубут керетин дойдубут жона элжитим сактарын көрөн истен барыктары иле характарынан көрөктөрө ден эренебит. Буннене агысылларга доробиялардан качактагы спортсмендер күрәхтере фестиваль быгытынан ытыллара. Быйыл ан маңнайгытын аммалуугар үрдүк тахамга барыга. Маны теңе үрүлө харылыга аттак солак спортсменнер эстрада театрын артисттара кыттыны ылыктара. Спорт адаптивный көрүңдөрүн спартакиадатыгар белемнени үледе манны курдук өрөк үрүлөктик бара турар. Ырактан чугастан спортсменнер амма сирин булдулар. Сахабыт сирин олоқтоқтара, онна ылжыттара, алгыстан амма сиригер аммаңдагытын ытыллары спартакиада үрүлөк арылдыйтын. Бүгүн кеһе 9 частан НПК Саха, Якутия сүрбөттөт, онна маман каналларыгар бу эфиринен көрөргүтүгөр ыңырабыт.